Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa Rehema na Amani juu ya hanyu. Watezaji wa Irondeli ya Burundi warejei haruma intia hao mfumtaninu kabla wejarenga indege waonana ni rais wa Jamhuri Azali Asmani ikawo hafanya ziara haruma iloteli wakaujihunra. Rais hawafereshea hulawana ne namna zensabuho za resheha nomjibalio wa kiwanzani wa wonesa imadhamana wa hele kongomanyo la mpira wa mdu na madhamana wa serikali waonesa ze fikra za hao hulawana ne namna zensabuho za wanzani zaendelea baina ya Komor na nchi ya Burundi. Akaenda yawambie kajibiwa na zensabuho ili zaenda zende ya daraja ya wanzani, zende ya daraja ya unyanya, esprit ya fair play ikaha kuha kuhotere. Akaenda waunge mhono ya ukana gushangirio mpira wa mdu au jimlifu, gushangirio ekipu ya Komori, gushangirio ekipu ya Burundi, haswa atanda kwa yeye rais wa daula ge vice president wa Union Africaine. Akaenda waoneso kana bala yeye katizamana wa Komori waeche shata kipa Burundi walo vanu ngo haruma jukumu ya hae. Akaenda waambie kana ngwaumu hao wainshio hao kwa tujenini wajofanya ndio kwa ntipia banu kwa maana Mkomori haruhusu wazifanye wajozifanya ya wabekana ajibiwa haku kwa hele machabira. Wananyasi wa Burundi wakubali waja riwashukuria maana yodi atsongeza preparation afanya hena mna rakahanza hena mna staff nekipo kahanza yodi maana leo rais wa Jaula ya jaya wa vishela marahaba maana wa karma stage doha kipuzinji ani kwa jaka tayari kwa jaka ma disponible maana wakaura eliminatoire za Coupe du Monde. Donc hiyo ingeonesao ula unanya watu dasina yensi ya Burundi. Donc Afrika ya kanjema rais wa Jaula ya jawaju habari ya jawa bushuri msafara mwema maana wajuru hati halevanu urije Burundi nana fikirkaya njotsongeza rikena relation jema mushilano watu nensi ya Burundi na federation ya Burundi karmazen sabu wajibiwa ina mnekipa kahura sizonesa kaya bon ani rundu enzero shamimi minja kangala mabi skaangalia namna ya kolektifu namna kipa kahura mana bon singa onwa jua kaya bon ngabo kipuzinji kango na ila rudungu haba individualite au master sha sisi namna hatu ya hura ne mala yani rionao kaya dijotsungeze kipu ipwengao urishidani na kipunku yani de collectif. Zenatija njema zionesiwa ono watezaji wa Amir Abdu ngazihakikishao umjitayarisho mwema uhusu ye mashindano ya hekani ya homo hazvizili na 22 ya juhendelea iho Yaounde haruma insi ya Cameroon. Infumne inu zensavuho za wanzani zika za kifu ho ushinzi wa hoana wa Amir Abdu hosunima ekipi ya Burundi. Husam Ben Ahmed na Ibrahim Mkababu maelezo ya Alia Ayuba Abdallah. Rangudo mwando wa hezinsabu baina ya hezirondel nesila kont mruha hisi ya uka owanyanya wanajimu wakana hadafu nzima nado hunda na noshinzi baishe walata bahati za mabu menji harmwaze dakika mbili zahe baki ya lawili Yusufu Mshangama hakufra ya Irema hachia le budzima la hoshinzi. M'entraîne depuis des années, à un moment j'ai sikana udziro homadoni ama hemitola meji naifanya isababishe makatiri zambayo yanu zendonga zinanobadiliha tishiriti utaratibu ya ukana ndoju wa uhurema konfranjema hamada zinu na minga mumbo mungu zidumu henamna inu hata makatika ya undo ya jao. Allah ifasi que ça continue. Omkazo kifu wa hezinsabuhu ye rais wa Jamhuri ya Azali Asmani hafereshea watizaji mpira no washangirizi heze natija njema wala wanizo.
Ushinzi wala wananesela kante zifurahisha washangirizi wa hao habo yaka ye football ibaki domba waitsanganyawo wana wa Komoro wonsi. Rijahu rijaritsa he ushinzi na mfikiri hama ushinzi unu urisaidi ya haku harma ila mitayarisho ya hatu ya ndara Coupe d'Afrique na singa roba Mwenyezi Mungu yidumu hata katika udorujuka wenda na Coupe d'Afrique inu ngamina furaha namshukuru ya staff ya hangu namshukuru wa jautena ya majweri wanama ikayaunda ufanyao zazinu wazima naomba Mwenyezi Mungu zenongozi inu rishinde libakishe harma aminifunu hata rjonda iho Cameroon inu shoba wa jautena ya ushukuri ya wala washangirizi wa hatu ikayaunda warihimili yao haini usiku hasuta da harma machi ikayaunga zihunda hundani na wapararike wazima honda harma Coupe d'Afrique. Wanyanya wa Seleman nge pasao walindie mwezi enge wahundani harmonta buhoza saya. Olimpiki ya Misiri ngejogomba naona ya Kigali ya Rwanda ya Jumainu haruma ya mashindano ya tayarishiwa naye ile kongumanyo la Afrika la mpira wa mdu nezintabu honga zijohililea haruma ishiwanza shamaluzini ebenge watezaji wa Olimpiki ya Misiri waone aula ya ujitayarisha rangu dabasainu ili wajiwala wane na natija njema. Naridungu tasabari wa Swadri Said maelezo ya Andiau Ayuba Abdallah. Yekipu ya Misiri ya homji wa Sima ngwajitayarisha wo ili wajiwatabuhe omchindo wa mwando wadzimanele chama la IS Kigali. Pia ya komple vaniriziro ngoka basta na mtu amba abidake vani amba kasi vani. Eba adversaire wanyu msamman sa paranto ngoza haura sa. Nfikira mbara ngura kanzwani karamba karakara parara la raja hunu neri profiter wono machi nyengi zahe manati mwashteku vori wono mpavi halo atezao. Ne ekipu inu do warenga ye Coupe de Comores o mwezi wa juin wa vira hamara ya mwandu. Nezi dezaruhusu ekipu ya Misiri warenga mfuvu haruma zensavuho haruma le bara la Afrika lambo awo Coupe de la Confédération. Hautsaha wakena fundi ya jouka na ruhusa la ubalia lichama la Misiri. Mikdash Abdu do yatsaulwa ya jea balie lichama la Misiri haruma zensavuho maana ngena licence B. Msona wa mafundi tsao walu vavo wafanya uzihazi mafundi experimente walu na lisansi ndibavu zakafu voriele wamba yode totengeza utarshinderi gabili mkombaini vavo renforce armos kote pia rangui makochi uje majori ne ili shinderi rejibu mahuta Jones fikira mba rangurandise zihazi na halo majori watu ndere wapoze makestori wa rejibu na halo waona fikira mba ritojibu mahuta joya wa Komori aurso shindari virar mei i premier tour yo. Ye Olimpiki ya Misiri ngaona watizaji ikau waonesa utaalamu na ujuzi harma ye Coupe de Comores ya unumwaha. Mfano Samir Yusuf ujulihana hele dina la Mario Balotelli wamwejane mtezaji mashhur yala ya harma lesiwa la Bushini Rakutunien Mandawanya. Na ye match ya Misir baina ya hao ni AS Kigali ngejoresheha ye Jumain tarehi 10 ya Septembre harma ye shiwanza shamatwa ifa shamaluzin rangubo sa shenda kamil. Madendo jina ya he taarifa habari li baraza la mawaziri li jimizi wa mfumtano ni Hobeti Salam tini mwongozi wa Rais Azali Asumani madazi njizi alikia naone maendeleo ni maisha ya usiku zidhukurulwa miongoni mwizo do utundi wa mashirika ya daula ya lona funvuku haruma lebwaka ngala heyensi le suala la machancho wajawu likabaoni. Waziri Ahmed Msaidie mkalimani wa serikali ujimliso Unimeza nukute kao doza jadiliwa leo zihusu le shirika la ulozi kao Hamad Heli mzijua o le shirika hilo litoifishiwa na leo baraza la mawaziri likubali humhansi wa dhamana wahendesa le shirika linu dhamane kao ehazi ya handani ya hahe dota namna ya ushinda ya daula ioneha haraka bei ya au bei ya bakisha le shirika lino kanga doka shirika la badwa ni namna le shirika la fanyiwa ya bonga bonongoka o ngabo za antwaliha za menyeha au lazima rijue oka ye dhamirin kutinoka le shirika bora altoifisha lireje shirika la Komori la toifa shalni kewandu kao wajoshinda wabaldie manfaa
ikaonora kao yalinda harmale shirika linu kao manufaa maili handani mapesa yakayangar huzao zemfiza hatu zitahwao vonze hawinji vonze awe mapesa ngar hundao awe hundo tinde daula bahi shawa jaonu waloao yabili hazi za wana wa Komoro ile kao sonti pia ngar juao na duziro wa hezebei zilio harma baina ya bidhaa ikaonga rumiao haina wakati harmainti he COVID-19 ya ukaya zemeli kasuhuja inamna lazim harmainti hatu kasuhuja namna lazim zifanya ya ukaya ekaija emahendo ya balia ngeirohao haraka nekangeirohao haraka tena ketsuro haraka baisha ngeirohao haraka habe ikao tendeze bei ikao sontipia rizizoea donc sontipia rekubaliana uka zebidhangi zoali yabo esirikali wendo wafikiri watwali ya watundu waishiezo kao ngazambao haku nemaraia hena banu walio aukaya rishindi rambua ezebidha mshinzi sheshahula mshinzi kao ngwaonao ka ngishoali na ngisho muhimu ishwari mewana wakati rihunduka abo yongano rihunduka ya apoya mafura rihunduka izo ndezireo zinu za la glasi zinu rizijwao sonti pia yonde sukari yao malalao baada rarambua hizo serikali tena wakati wafikiri erifanya waelewa ukaya mabahaza zo hatu wajohanza wasaidiwa na watu yode faida he serikali ukaya serikali lazima ijibu mahutajio ya maraia wasaidiwa ili washinde za hulambali na bali nazifumbu abanu zebidwa nazifumbu abanu zishinde ziji hawinji harmaensi ili ije zirekebeshe zebei sha hususan tena maraia washidwazi parise haraka batina utambiha mavuna ya Helavani umahaunu ya jamima baada ya mihashirisho ya Chilwanziani ne idara ya taifa ya Helavani ulawanane madhamana waendesa ya idara inu numwaha toni nne ndeza injeza na ridungeze fikira za Madi Swalih Jafar. Kampani numwaha rundu mavuna menji kao rundu mavuna ya 42 tonnes 88,26 kilo yabo yude lavani ya piwa lavani ya mbiti yo 210,000 tonnes 44 kilo lavani ya piwa ya mbiti yabo kadwanza ranga li difference ya muhajana kana 37 tonnes za lavani ya piwa umuhanga sina 42 yabo muharenjeza mavuna ya 4 tonnes za lavani ya piwa aboze katonizo azinji kwa ulizifanya haku ya sensibilisation somo walimaji wa Helavani na usaidizi mwingi kwa ulifanya somo walimaji raka wanikambe wa wale raka hula mbeu sisi ni kwa walimaji wa wale raka angalia walimaji kwa wafanya hazi njema wa encourage kama vunano mwa haya jana mapesa mengi somo walimaji wa Helavani kama mavuna yao walimaji wa Helavani wa hundu 2,140 millions au 300 za pesa Komoro harma kampanya ya Helavani rangu 2019 tejona baha rinjia harma mharba kwa he coronavirus ikawa ifreni nozinji ifreni surtout do mroho wa Helavani kawa ngamjenda na shukuri haku ya serikali zijuli kwa wazifanya wakausaidia ma actuel surtout ma préparateur wa Helavani ikawa exportateur tena wafanya hazi haku hoshinda wa exporters lavani za hao mihashirisho husu ombo panza uzazi fanyishiha harumwa ekomini ya Mombasa haruma lesiwa la mali ya Askobefu de ya tanyarisha mihashirisho hamadhumuni ya utanabahisha wakazi zefaida ziaho ombo panza uzazi. Zubaida Angelani na Chane Mohamed Elamin. Hautulwanziani na Askobefu wa daraja ya mwali hausaidizi wa mali wa UNFPA iwanduashe na iwandua miwano wandi na uhashirishwa ulawana na izina hauza mplanisho
ndongo ikao kaiko sikwa mheno mili rangu mwaha 2012 inodeimana idhamana daraja ya taifa wa izbarnamaji za Askobefu irais wa Askobefu haumoja na idelege ya dhaminishiwa izi habari za imaraia wani na utia zinkabwa mbonzi ile hauta haufanya mihashirisho harma ujimlifu wa shiswa shamwali ino namna ya utahawana na zinyafati za imrumshe biwa jau na imana mplanisho unana fu za parantaru tahendelea biasi ndindia harmantaru mengon mwazo huvapanza yolekeza unono wa mtumshe huvapanza yosaidia ukawana wadzwala wantu washinde wawale ha nzia ntahafu mana watsopara malezi mema haivolo kamba waashashi anyesatse na ukaini yo rangeleza ya nkiba ya mtumshe na mtume wanshiwo na wana odagoni iwanronda na urenga fuvu harma mkensi uno wajiwi wana yanzmaino biwa jaungwa tayari ya ufanya mihashirisho harma ujimlifu ya ishisiwa ile imarai ya wamwali wani na uelewa imanufaa ya umplanisho shukuri yao zaidi haswa tano andromba temana morfikiri kadimu muje muri hashirishe ile pare nguvu za shinda uhashirisha ya wanyatu wa mabavu na wanyu kamalala wabo wasingir kubaliu na humeana ambaye fikra kaisi mbi garme yao rabu juho yani rabu serikali za uju atazansini iskamba ino ndongo ifanywa mwali au iskamba ino ndongo ifanywa mbate au iskamba ino ndongo ifanywa harmal jirala Mombasa be kamba ino ndongo handisa au yengi harmai komor kamil rifanya harmai komori zingizi harmai masiwa maana ino ngena hairi na wasi deujwa ya uka wohe na haunyengi za mplanisho mingoni mwazo ngobo umrumio ikapoti ngobo inohirwa implant imalalao bewa jau na zangina haizo wona tabibu ile hauta hauone segejo kanjema na wawe ino namna njema ya utaha imrumshe akenasyo hanjema